Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warag, basaan man dito nakasurat dito sangwanan ti Tersina ni Marikwanang. Dahita nakapagkait. Wen, dito Apay nga ipabasang pailangan kanyak ngay. Basahan mo na. Si ka nga raw ti kayat ko amang basa. Sikan Ay, nagrigat ka lakit din. Ay, maibaon ko araw. Ay, ti pagrikrikyaran nyo dita. Dito nakasurat dito isang wanan ti Tersina Maray. Ipapabasa kini ko araw. Kunana dayta, bawal ti umutang. Isumati ko na. Isuti ko lang. Di mo to pa'y mabasa. No umay kayo umutang, ay sana mabalain. Kas nakasurat dita. Dayta ko matigagarak. Hanggang bawal magkaya man. Apay nga yantay. Saan mo itong nagpapautang ni Kagawad Kwanang? Nay, agpapautang mat iday. Saan ka naon? Insurat na pa ni Jesangwanan ti Tersina na. Jak mo dayta Mapan ka ngamin na tapno makitam di nakasurat. Sapay plan-plan, wag amapan umutang inton madamdama. Saan nanto pa ya pinautangan ni Nana Tuyang? Kayat mo asawan. Uray kumari na, saan na apautangan? Imistrikto nga ruday ni Kagawad Kwanang. Ay sos, sapay karnit baboy ti kayat ni uncle mo asidaan inton madamdama. Isumot day tatikayat ko asidahan nantay. Ay kasano nga ruden ngay. Kat saan mat gayam nga agpautang ni kumari Kuwanang? Inteng. Ay di dak iramraman iti tungtungan nyo. Ay kasano asaan da ka nga iraman? Kat saanin nga agpautang ni Mari Kuwanang? Ewan, nangag ko. Nay, napengar nga katawa ka ang kail. Nakakatkatawa aya, no saan da kan apautangan? Ay sakti mapan umutang. Imposible no pautangan na ka ni Kagawad Kwanang. Siyak pa'y. No sakti kapitan. Na, Yeah. naglastog kan, Inteng? Sige, kitaan mi man nga rod, no pautangan na ka nga agpaiso ni Mari Kuwanang. Para makita Apay kunam luklukon ka. Talaga matasaanin nga agpautang ni Marikwanan. Imposible Kurang ka lang iti diskarte. Si kaman ti mapandumiskartay, no talaga mo laeng adaan ka iti diskartay. Talaga asyak ti mapan. Tadyak ipalubos ngagsidak manan iti sardinas. Makaumamutin na iti sardinas nga inal daw. Malamapan ka nga rudan, tabarang pautangan na ka. Ingkan! Ay agyaman na kagawad. Iti pautang mo kanyak akar diti baboy. Asidaan may. Ay sus. Basta si ka, Kapitan. Ay yawit ko nga rodan. Tayo iluto ni Banag. Ay, katun Kapitan. Nangag kumit paray. Nga inutang mo dahi ta karnay. Nga yawit man. Sumit. Una nituyang ko bawal ang ti umutang dito Tersina ni Marikwanang. Ay, pudnaw. Ada nakasurat dita sangwanan nga impigkat ko. Basaan nyo dayta. Basaan paray. Ay, jakayat abasahin paray. Uno siya kung timang basa para kan ka. Ay, saan? Apay abasahin para kanya ngay. Ang mga no di mo ngay amutag basa. Nagkunaking ka. Kano 90 grado iti reading ide pare. Di na ita Agore ka ta basa man. Saanin ko na. Marikwanang, pautangan nak mo ta. Tanay, pinautangan mo ni pare Inteng. Ay, saan na mabalain? Sa asaan? Anya nga, tinagdumaan may kundi pare Inteng. Agpada kami mo talakay. Kapitan, idinto ta si ka, kat saan? Basta gayam. No kapitan, mabalin mo apo utangan. Adagayang posisyon ko. Lah, Ay, yawit ko man lada ito inutang kaon. Bayadak to inton ada pagbayad ko, kagawad. Wanlat ta, Kapitan. kita manday ta. Espesyal ti panang tratom ka ni pare nga Inting Ulitek manan, kabadong. Bawal ti utang. Araw, kita man no nakaluto niya ang temtisidaan tayo. Tanay, mabisi na kun. Ay, saan pa'y? Na, Nakulbet pailaan. Nakulbet mo't ngamin dahito impautang na kan ka karne. Mas dawak man ang kail.
Apa yung pinautangan na ka ni kagawad ko anang? Apa mas daw ka? Saan na kami mata pinautangan? Kapitanak gayam. Kapitan lang ti kaya't napautangan. Anya nga nga ron. Nagbayad ka nga rod Ay, padasag tuman mo, ti mapanumutang. Saanan? Sigurado adi nakapautangan. Itala ang ana amiris ko, maray. Anagalas gayam ti ugali day jay ako marita. Ni ka di marikwana ang tinakdakamatam. Asino kumapay ngay ti sabale. Win nga rod, imalas ti ugali na. Ngarud saan mo't akas ta iday? Win nga rod Pilpil yan na matan ti papautangan na. Ni kanula ang mo't kapitan ti mabalin na apautangan. Apay ngay akas ta. Uray siyak, maburbur tsa anak mo't iti dayta. Pinadas mo ni badong ko tinapan imutang. Ngam saan nalatta nga inikan. Padasag tuman mo't. Pautangan na ka nga tamaray. Padasag to Sige man nga raw. Kitaan taman no napigsa ka mo lang kin ni Marikwana. Marikwanang, adaak. Wan, amok nga da ka, maray. Italamanin ang nagkita ta Anya nga italaeng. Kano kanayon nga kita ta? Aya. Kunak ano italaeng. Ay, umayak ko mamakiin inistoryakan ka. Awan ti maistoryakan ka, maray. Basa kit di day ta nakapaskil di ta sangwanan ti Tersina. Ay, jay ibagbagada nga insurat mo. Wan, maray. Kaya't ko abasaan day ta dagiti umay umutang. Ay, ammo ko no anya tinakasurat di tamare. Saanen amasapul abasaek pay. Amumon, asaanak nga agpapautang. Si kakit dimot mare. Kaskalaan another. Apay, nalipata mon nga agkumarita, sipod pay idi panawon ti hapon. Ni Kapitan Laeng ti mabalin ko apautangan, awanen sa balay. Apay nga agpay sumare, ta isulaeng ti kayat mo apautangan. Di mo ayaam mo, Ti anya, katitiwadan ni Inteng nga agbayad iti utang. Anya ti aramida man ka. Shh. Don't talk. Di kag tagtagari. Damdamagag lang met no anya ti lanlansam di ta sirok ti cabinet. Ay, agar aramidak iti paglimangak. Ha? Paglimangam? Napay ngaglimang ka? Ay, narigatan. Ay, aglisi kakid di ta. Di naksingaun. Apay, ayan di uncle mo, kwarog. Amok ti ayan nantay. Ngamjak ka no ibagbagakan ka. Itay pa'y laabir-biro kak. Taadda ko maibagakken ko na. Amok ti ayan na. Ngamimbaga na jak ibagbaga. Ibagam, kwarog. Ayan ni uncle mo. Inikan na kiti kwarta apagload ka o antay. Tapno jak ibagbagakan ka ti ayan na. Manu aya ti inted na. Nayunakon, basta ibagam ti ayan na. 20 pesos day to inted na pagload ka o. Sige. Anayo kon a 50. Basta ibagam no sa dino ti ayan na. Ha? Ay, unan tay. Aday di likod ti salas ni Uncle Kao. Aglemlem man. Inteng, apay nga aglemlemang ka. Na, tadi pa'y sumungbat. Inteng, amok nga da ka di taunag ti cabinet. Di ka sumungbat Ay, umay nakakanusingiran ni Marikwanang. Ha? Ay, kunakot ka. Imutang kagayam. Apay nga rod nga da ka di taunag ti cabinet. Amok gayam nga umay naksingirin. Isumot lagayam ang nagaramid kan iti paglemengam. Di mo ibagbagagadak dito Diyak kaya ti agbayad. Ay, mangibabain ka talaga. Daytan ti ibagbagakken ka. Naglaing ka nga umutang ngem aglemeng kamet no panawanan ti panagbabayad. Sana nga may umutang kagawad.
Ada kwarta kapag bayad ka. Kita di kwartam. Naskan ang makasigurado ak. Narigatan. Aw, at iti 50 pesos. Saan apiki dayta? Saan mo ta? Pudpud no a kwarta day tao. Aywan gayam. Ayan ni Kapitan. Ha? Diyak mo't makitkitan ni Kapitan. Ay, kuwang amin. Ay, panawunan ati panagsingir ko iti utang na. Dahil tanti ko na. Inaktuman singiran ni Jibalayda. Ano masingir mo Apay kit din asaan. Badong, awan ka di timadmadlaw mo. Jak mutin makitkita ni Kapitan. Pagpada ta magayam ti madmadlaw. Siguda ka na yun alumabas dito'y balay no kasta mapandita barangay haul. Ita, saan mo taon? Kasta taramid na, no da ilumlumangan na. Tanya kumangay tilumangan na. Malagip ko kahit hindi na minsan na pinautangan. Ah, anya ngay tinapasamak. Idi singir kaon, sanay na nagparparang kanya. Anya, Inlumangan na kon tilukaw, aging ga nalipata ko na siningit. ay saan nga ron ang nasaya at apautangan ani Kapitan? Ay talaga asa na. Natiwod da ita kung nagtumay. Inteng, adamanan ni Marikwanang. Umain na ka manen singiran. Ay, kunakon kay. Ibagam nga anak. Ay, mabain akon nga agulbod. Ay, Kasta manen ti imbagak, imay nakasiningir. pagpainam ko ma. Ingkakit bayadanan. Diyak kayat na bayadan. Kayat mo nga umay nakasoblya-soblyan asingiran. Ay, mauman tulat ta. Na si Kapay a Kapitan a pinagtalkan na ti agsaw iti kasta. Isukit ti mabain kanya kuma. Ay na, siya kun ti mabain iti kasta ng aramidam, inteng. Ay, pagpainam ko ma. Kastoy kun, idi pa lang. Kapitan, umay na kasingiran. Kadwak ni Kabadong. Nangagmaw? Malagip ka at nagayam utang mo kanyang paray. Ngayon lumlumangan miday. Pagbayad ka na. Di mo ibagbagang andak dito. Ibagam nga na panak. Ay, ingkakit di agbayadon. Saan ka amang ibabain? I don't like. Romwar kaditan. Sangwam ida. Tanusaan mong aramidan ti kasta, to'y balunot ko ti sangwam. Ay, unay daytan. Ingkan di mo orayan at talaga ang makapungtutak. Sa bali mo tunday ta nakasurat dito isang wanan ti Tersina ni Marikwanang. Di mo kunain nga ipabasa manin kanyak dayta. Kahit alangan mo't asyak abakbakatan ti pagbasaam. Ay na, saan yun ang pagrikyaran no anya tinakasurat dita? Anya ay tinakasurat di tawi. Nagatid dugmay. Basaam ngamin Siya kun tibang basa. Kunana dita, mabalinan ti utag. Ha? Kunakon ka ite. Adapay tuloy na. At dapay mo kanutuloy na kwarog. Mabalinyo ti umutang. Ni Kapitan Laeng ti maparitan nga umutang. Ay! Mayak day tatuloy na maray. Muklatan na kasta tituloy na. Kasano nga amom latan ko araw? Narigat mo't ngamin ngagbayad ni Uncle Kao. Ay sige man nga rod maray. Umutang ak man nga rod. Imbaglakit dahin ta sa anak akaskin ni Kapitan anatiwod nga agbayad. Kastaan na to yang nuad na utang naskan abayadan tapnusan amay pada kin ni Kapitan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Sir Edwin Calago dita Chicago, USA. Kastamatan ken ni Sir Felix Bautista dita Irisan. Ken kada kayo aminen apo anayat adumdumngad kadagiti drama ni. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.